Jun ni thum sang ni som ni paruk ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump anin beito don lo ka be ve to a Israel sipai Beirut ko puipan mek te po an ho to Hezbollah ho po in Israel in min bei lo chuan kan beito lowang an ti a soi chu thudik lo ani ti ni min kha na lang le nga la Israel chon Lebanon ram chim lam chu na satakin na beizui le a Hezbollah ho po in tho tran zan khan rocket mangin safet an beya Western Galilee po drone mangin an beya nimin jing khan Israel ma lam khothen khat po drone in an beizel bokani nimin lama puan angin Lebanon chim lama Israel sipai ten lu bel zel awang le Israel in Lebanon ko pui Beirut le che velan beizel awangin Iran chuan US ne na in biak nan nei mek chu an ti top ti an puanga hemi hnu hian President Trump chuan Israel le Hezbollah te biak thu hi apuang ani kha Israel sipai te chuan nimin khan ne betia khuwa omte chu tlan che turan hriat tir hnu alai pui mangin an saya thlona mangin bom an thlak zui boka Hezbollah ho po in Lebanon ram chunga Israel sipai te omna hmun chu voi ni an bei thu an puanga Israel ramero an bei chun zom lo thung ni in an soya heti lai hian Israel chuan tho tan zan le tho ani jing in kar chung khan Hezbollah ho hian missile mangin Israel ram an beya rocket pahnian intercept thu an puanga ni Iran chuan Israel in Lebanon an bei chun zom zel hi an ho hlea Israel hian Lebanon an bei nan chol san lo chuan US ne na in biak nan chun zom to don lo mai baka Israel chu direct in an machon don ni in Iran ram parliamentary speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan a soyani soitongin Trump chuan Netanyahu biak thu le Beirut ko pui beito lo tura hriat tir thu a soya Hezbollah ho po ayo tuarwat manga bia in Israel beito lo an tiam ti a soyani kha ani na taka chuan US chuan Hezbollah ho hi firfiak Poland puan an nia englai mainan bengai lova US President omto zong in Hezbollah ho hi mai chana emo palai le ayo tirinamo anla bengai lo shima President Trump ayo kaltlanga biak thuwa soipo hi ama soibak midangin an soi velem lawani heti lai hian rom han lok angin ni zana tangkhan Washington kopuya Lebanon le Israel official te chuan in rem na kong zongin in biak tholi nan nei le tanta a Lebanon official te chuan Hezbollah ho hian in ka hai puan an zom thu soilovin Israel ma laman ka an chol san ni in an soyani Israel chuan Hezbollah ho in ral thuam an nei an rem tilova an ral thuam an tundu lo wangin Hezbollah ho ral thuam chu bom chiat sak vek tumin man la meka heti la hian Lebanon President Joseph Aoun le Prime Minister Nawaf Salam te chuan in biak na mangin Hezbollah te chu ral thuam tun tir an tumani heti la hian Hezbollah press office ho tu Yosef Al-Zain chuan Israel sipai tian chol ve ngal don ti thu tiam an hriat ma chuan cholan tum lo thu a soya kumsang ni le somni palia po Israel hian in ka hai puan hnuwa thlona mangin boman thak chun zoma kumin April ni som paruka President Trump in ka hai puan hnuwa po Israel sipai tian chol chuang lo ti sain Hezbollah chuan in dona mual le in biak na kalpui dan kan en kop zel don atiani kumin Mars ni nia Hezbollah le Israel in dona thar tholen ye tangkhan Lebanon lama hian mi sangthum le zali chuang an thi ni in Lebanese Health Ministry chuan an soya Israel chuan hemi hun chung hian sipai somni paruk le civil mi palin nun nan chan ni in an soi ve bokani nimin jing khan Russia chuan Ukraine ram kho puilian tak tak an bei chun zoma Russia hian Ukraine kho puite chuna zo ka be an tum thu an sei loka mi puite chu in thiar filim turin an hriat tira hemi hnu hian Ukraine ram kho pui Kiev te Dnipro le Kharkiv te chu an beitani Ukraine kho chaklam kho puilian Dnipro an beina mi pali an thia mi som parukin hliam an tuar ni in Governor Alexander Hanza chuan Telegram azia ka hliam tuar te hi an na lem lova damdoina dan ni atia in chia te motor kang chia te le naupang infiam na tual zol chia thalak te po apostelani Kiev kho puya mi pakhatin nun na chana mi somni pakwan hliam bok ni in Kiev kho pui sipai ho tu Taimur Tikachenko chuan a soya Kiev kho pui mayor Vitali Klitschko chuan missile in chong somni palia sang in a fuwa wangin a chim nuala in chimkara tang anom bok ni in a soya building dangpo chenwal ni in a soya Kiev kho puya Obolon district a po kar kang chia om ni in a soibok
nimin khan kif khopuya cheng mi sang engemaw zat chuan in a awm ngam lovin metro station le hmun him nian ngaya ten kal khawm ani Ukraine ram hmar chaklam Kharkiv biala drone le missile beina wangin mi somin hliam an tuara anzinga hian no pangte po an tel ni in mayor Ihor Terekhov chuan a soi bokani Russia hian karmasa khan Kiev khopuya Ukraine sipai hmun te chu beizui zelan tum thu sein abik takin ramdang mi te chu inthiar fi hlim turin an hriat tir to a thamasa Ukraine sipai ten drone manga Russia op Luhansk bialan beyami somni pakhatan tha phubalak na ni thu po chiang takin an soi ani Russia hian Ukraine ram power supply le an hmun poimo ten bei thina Ukraine chuan kumina Russia ram energy hmun te chu na sazokin an bei sak ve boka hetiangan in beina hian civil mi an thinual zela an pahnih ni hian civil mi ten bitum lo thu an sai thina ni nizana thu thar update a chuan Russia in nimina Ukraine beina hian mithiza chu som pariat an tlinga hliam tuar po za a in an tam to ti ani Ukraine sipai te chuan Russia hian drone zaruk somnga paruk le missile somsari pathum mangin an ram khopui sang sang an bei ni in an soya an air defense system chuan drone zaruk pahnih le missile somli an intercept an lo ka thlak man lo ti hian poina satak an khoya Russia missile zinga hian intercept har satak ballistic missile te po atel ni in an soibok US Secretary of State Marco Rubio chuan Iran net in biaknan la nei chun zom zel thu a soya Iran chuan a hma soi an rem ti lo nuclear program chungchang po soi ho an rem ti to ni in a soi Rubio chuan Iran biak chu a ol sam lo ti soin tuna hian kan in bezela in biaka ti hian kan la in chang ton ti na ni Iran biak hi Switzerland biak ne na inang theilowa adang lam tak zetani Iran hi mai chana kan be theilowa palaikal tlanga biak zelan ngaya awan duai thak hle ani chuti lai chuan kan hma hlo thin na in chop meka chu voina po thleng thei ani a naktu ka emo ka le emo po thleng thei ani atia ka hriat thei china voi khatna turin Iran hian an nuclear program chungchang soyan rem ti ta a thamasa loka po an la rem tilwa kum khat liam ta phei kha chuan soirik po an du lawani kha atibok Rubio chuan Iran ram chung in rel bol na choi himdam lo nia hriat thu a soya an thu cha chan let na Iran hian hun an du reya chuan in biak na ti boi thak atia Iran chuan drone tam takan la neya chuti lai chuan an in ven na ral thuam te ro atui ek hle ni in a soi thung Rubio hian he thu hi ni min khan US Congress a soya Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chu adam thu le an ram in rel bol na po in rol na sa chho zel ni in a soibok President Trump po in Iran ne na in biak na chu chol lawina kal zel ni in a soibok ani nimin khan Iran chuan Supreme Leader Boral ta Ali Khamenei chu tun thatop lam hian vuian tum thu an puang Tehran Municipal Social and Cultural Affairs changtu Mohammed Ali Tavaqolizadeh chuan Khamenei vuiani tur thu hi a puanga Iran calendar man mek khordat thatop June ni somni pakhat hian Supreme Leader hlui chu vuiani don atia vuina in khom nei dan tur hi IRGC kuta om ti sain Tehran khopuya vuina in khom nei ma hian ni thum chung mi puiten an thla na hun siamani dona an khopui thiang hlim kom le masata Khamenei ruang hi kongzo puyani anga ama du dan angein Imam Reza thana vuiani ang ati Ali Khamenei hi February ni somni le pariat khan US le Israel beina thia hemi nu hian Iran ram hi indona wanga boizui tak zela wangin Supreme Leader hlui hi an lavui theilawani nimin khan IRGC te chon Strait of Hormuz chungchanga thu chu an siama Darkar somni pali liam ta chung khan sumdong long somni pali in Hormuz an paltlang ni nan soi IRGC te chon heng long te hian phalnan la veka IRGC Navy ten Hormuz Strait an veng ni nan soya Strait of Hormuz chu thunei takin kan enkol zel dona foreigner misual ten Persian Gulf le Strait of Hormuz a hmun an chang lawang anti heti lai hian tasnim news chuan Iran in an din Persian Gulf Strait Authority te chuan Strait of Hormuz paltlang tumlong captain te chuan online hmanga in register in phalnan lak thei thu an puang ni in an ziaka Persian Gulf Strait Authority hi US Treasury chuan an track thu an puang to a thunei nan nei lo ti soima se ni min thleng kha chuan an thu lovin Strait of Hormuz paltlang thei alani lo zelani
heti la hian US Secretary of State Rubio chuan Iran chu State of Hormuz an hona wangin an hrek na hli sakan ni don lo tia soya Iran hrek na hli chungchang hi Iran nena inbiak na an soitel lo hrim ni na soya US in Iran a hrek mek na hli le hli lo hi chu abi ka ngai tu le ngai ni na soibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran ramaro rel tu te chu an tu chedona an tluk chiat theina turin Israel chuan thei to pa chhuah don ni na soi nimin khan Israel Mossad Intelligence Agency ho tu atana Major General Roman Government lak lu na le Mossad ho tu hlui David Barnea thana huna Netanyahu hian he thu hi asoya Iran chuan ballistic missile le nuclear ral thuam mangin Israel avo thei to lo thuai don ni na soi boka Iran ramaro rel mek firfiak pol te hi khowela tangalak bovin anom thuai dona nuclear bomb le ballistic missile hlawom sang chuang mangin min vo thei lo thuayang he firfiak pol in hna na hi na takin na phel to a engtika mani dan pa ngaya phak to don lova atu chedona ni ati Netanyahu chuan Israel ti na tumtu te chu na taka vozuin Israel laka sual rong bol tum na ruam man na siam tu te chuan an ruam man na hlo cham don ti hrevek ro se an thil ti manan pek tura sang lutuk ti an hrengei turani ati bok Netanyahu chuan Mossad chu Israel ram tanan tho na konga faka kumsom thum chung zet Mossad ho tu hna thok Barnea po fakin lom thu a hril bok Barnea po in thu sein Iran chu an din hmun chiat berlai an chau berlai ani wangin Israel chuan an hnan chun zama Iran ramaro rel mek te paithak hna chu zo lo turin adu ti asoya Iran ram hruai tu te paithak ka hruai tu tharan om theina na malak na chu hlotlin thei be sei tat thu a soi boka he mission hi kan ngai poimo beran ni reng turani atiani alo seilok to angin nimin khan Trinamool Congress TMC ho tunu Mamta Banerjee chuan Kolkata khopuya lung oilo nalan tir tangeya atong por viau zela ma se thlop tu nei chawang reng khop mai Mamta Banerjee chuan an party hruai tu te chu BJP nan beiti sain BJP sual na chu thi thlenga beidon thu asaya BJP chuan West Bengal a TMC sarkar an paithak theinan vote tam takan ru ni in a soibok kumsom sari pakhada upa Mamta Banerjee chuan ka thi ma chu ka beizel dona ka paithak ma cheu chuan ka thilawang atia aro rum viau lain he dharna hian TMC MLA pariat le MP paruk chen Mamta hian troi omani TMC party chung boina kal zela thotan ni khan TMC atang no chu MLA pahni Rita Brata Banerjee le Sandipan Saha te chuan Kolkata MLA hostela TMC MLA ten ko khoma engtin ngen kal zel do na hriat lova cholni khan Mamata hian a Chennai na TMC MLA te ko khoma heta hian TMC MLA somriat zinga somruk chawan kala hei mai hi ni lovin TMC MP Abhishek Banerjee beina chungchanga au chuak ngam le au chuak du TMC hruai tu an tlem phar towa councillors zachuang in TMC party an chua sana MP ka Koligos Dastidar po in TMC party ani na zonga ban san thu apuang to bokani nimina lung oilo na lan tirna hian TMC chuan an party hruai tu te chu kim takakal turin an hriat tira MLA pariat le MP paruk chein Mamata an troyom hian TMC chung ko boina len zialan tir chiang hleanga yani Bahzar lo thira wangin kan lome